अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नुसीरबा इसिल इनाउसिंग, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अथोइबा कलाम पाकता हाइबिख्रबनी इंसान मियोइबसिंगना पुंसी अमा लेनबगीदमक्ता ख्वाइदगी फजबा तमजफमसे नुसीबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुंसी मपुम असिमनी हैना ngasi phawbada nungsiba rasul sallallahu alaihi wasallam na taibang pan asidagi mittum khraba matungdagina hawjik phawbada athoiba oi khraba mai pa khraba ngasi phawba islam bu kanduna thamlamliba miyoising aduna len khraba punsi marel ase nungsiba rasul sallallahu alaihi wasallam gi punsi gi mawong matau adudani ngasi phawbada nungsiba rasul sallallahu alaihi wasallam gi punsi bu na thairaga mahak ki punsi bu kauthok laga mai pa khiba kom ama phawba taibang pan asida laikhidri nungsiba rasul na laklaba matungdagi मरम असना दुनिया अमसुंग आखिरत अनीमक्ता यामना माई पाकना थाक वांगना हिंगनबगी दमक्ता अखोइगी दमक्ता ख्वाइदगी मरु ओइबसि करिनो कुरान की मतुंग इन पुंसिलेनबा अमदि नुंसिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नीति नियमदा मरमदि कुरान की अहानब तफसीर कुरान की ख्वाइदगी चावब तफसीर कुरान की ख्वाइदगी चुंब तफसीर से नुंसिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुंसिगी अयुक अमदि नुमिदांग की मितकुप खुदिंगमक असिनेबा नुंसिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हाइबिरंबा वहाई खुदिंगमक महाकना तौबिरंबा थबक खुदिंगमक महाकना येंगलंबा खुदिंग महाकना चटलंबा माइकई खुदिंगमक महाकना तौरंबा कारोबार खुदिंगमक मसी पुनमक असे कुरान की तफसीर ngaktनेबा मरम असिना अखोइगी पुंसी असिना करिगुंबा माइ पाक के हाइबा तारबा दुनियादसु अवाबा खांगबा तारगसु अवाबा अदुदा महाउ लैना अवाबा खांगे हाइबा तारबा नुंगाइबा ओइरगसु हाइरिबा नुंगाइबा अदुदा महाउ लैबा मगुल लैबा अल्लाह की तौबिमल खांगबा ngamba पुंसीगी मंगाल फंगबा नुंगाइबा फंगे हाइबा तारगदि नुंसिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुंसी असिबु अखोइना खांगबगा लोइना मदुबु फॉलो तौबा मपुंग फाना नुंसीबा मचंगियबा अदु ngasi लाइबक थीरिबदि ताइबंगी मफम खुदिंगमक्ता मरुओइना अखोइगी मणिपुर असिदसु अखोइगी मुसलमान सिंह असे नुंसिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुंसी से नाकल लमदा नाथैरगा थमग्रेब माक की पुंसी असे माक की वरी खंगदे कना कनागुंबा खंगद्रसु याबा हिरम कया अमदे अखोइना खंगी अदुबो अखोइगी पुंसी की ख्वाइदगी मरु ओइरिबा अखोइगी हिंगबदसु दरकार लैरबा सिरबा मतुंगदसु दरकार लैरबा अदुगुमलबा अथोइबा अल्लाह की अचानबा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदो माक की पुंसी अखोइना खंगदे माकु मसा खंगदेबा अदुना हौजिक मतमदा अखोइदा यामना तंगाई फदबसे करिनो नहा पाखंगसिंग अमदि इंखलकलिबा कया असिदा लैरिबसिंग असिदा नुंसिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत महाकी पुंसी वरी असिबो खंगहनबा खंगबा अमदि खंगहनबा मसिगी मिशन असे पाइखतपगी यामना तंगाई फदबा तंजा अमा योसलकलबरि नुंसिबा जलनाउसिंग अखोइ तुमदुना पोथादुना थौसादना लैबगी मतमदो लानथोखरबनी अल्लाह रब्बुल इज्जतना अखोइगी अककनबा मतमदो यौरखरबा मतुंगदा यौहल्लखरबा मतुंगददि अखोइदा करी मत उपाय लैररोय अखोइना हिंगलिबा पुंसी मरेलसि मसिगी सिना अल्लाह गी ममांगदा नुंसिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत अमोइना उल्लुबदा लेमगदरा अल्लाहना याबीगदरा लौसन बीगदरा हाइबसे अखोइ ngaihang hek खनथबगी तंजा अदो योसलकलबन मरम मसिना वरी सांगदोक्तना हौजिक अखोइ थबक ओमदा माइ ओनसिनबगी मतमनी अदुना हौजिक नहा पाखंगसिंग असिनी यामना मरुओइबा रोल लौगदोरिबसे हिरम अमदा हिरम खुदिंगमक्ता चाउखतनबगीदमक्ता ताइबंगी इतिहासना साखिनी कांगरुप अमा कोम अमबु चाउखतनबा अवोनबम पुरकपदा नहा पाखंगसिंगी खुद याउदना ओइथोकपा कैदोरुंगदा ngamdabani अदुना अहानबदा अखोइगी नहा पाखंगसिंगी ओइबा थबक थरमसिंग असे मसी अखोइ नहा पाखंग ओइरिबा अंगांग ओइरिबा यूथ ओइरिबा सिंगसना अखोइ इसाना इसासे मसक खंग मथौ ताइ इस्लाम बो मसक खंग बताइ नुंसिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बो मसक खंग बताइ अल्लाह मसक खंग दोरिबसि कदाइ दगिनो नुंसिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाउताक तगनि इस्लाम मसक खंग दोरिबसि कराइ दगिनो अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुंसी वारी दगिनि अखोइना खंग दोरिबासे हारिबा पांदम असिगी मखादा अखोइ हुजिक थबक खरा पाइखतनबगी प्लान तौसी इंशाअल्लाह मुसलमान खुदिंगमकना अताबा खुदिंगमकना मसिदा सरुक याबीगनि हाइबगी थाजबसु लै ngasi nongni mamangda ai isamakna Facebook ta so post amatang taujai akhoi nungsiba rasul sallallahu alaihi wasallam gi punsi gi wari bu khanghan ba amadi isa so khangba sigi lambi asida khomthang khara lokhat mina se haibada alhamdulillah akhoi gi naujawan kaya youth kaya na support tawbiragi amasung akhoi WhatsApp group kaya da so join tawnarak i mayamna so
अदुमक तौनिंगबदुनी अखोइगे ख्वाइदगी सोथरिबसि करिनो अखोइ खंगब नॉलेज से अखोइगी यामना वीक ओइबसे दुनियागी हिरमदसु आखिरत की हिरमदसु अखोइना सोनथरिबा अखोइना ngasi अवाब खांगलिबा कया असिगी अमतंग गायरब मरमसि करिनो अखोइ नॉलेज वीक ओइबसिने हिरम खुदिंगमक्ता दुनियागी हिरमदब ओइरो आखिरत की हिरमदब ओइरो इस्लामिक दब ओइरो जनरल की दब ओइरो अखोइ नॉलेज यामना खंगदा हितबसिनाने अदुना अहानबदा अखोइ खंगबा अमदि खंगहनबगी खोंथांग से मसिगी सि अहानबा संगसनबा अमसंग मदुगी मतुंगदा अखोइगी प्रैक्टिकल ओइना थबक ओइना पांगथोकपगी थबक अमुक मथंग मनहाउ नाइना चथरकसेबा इंशाअल्लाह अदो हौजिक हारिबा थबक असिगी नुंसिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनसिबु खंगबा अमदि खंगहनबगी मसिगी डायलॉग असिगा लोइना अखोइ थबक अमु खोंथांग अमा थांगदोरिबा असिदा अखोइगी मियोइबगी जात अनिनि नुपी हाइबमा नुपा हाइबमा अनीमकना खंगदबा यादे मरमदि अनीमक सिगदोरिबनी अनीमक अल्लाह की बंदानी अनीमक अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतनी अहानबदा नुपी सिंगना करी तौगनी हजिक खुन खुदिंगी अखोइ नुपी अलिमा ओइरबी नुपी मंगा तरुक तरा फौबा पुनसिलगा अखोइ टीम अमा सेमबा मदुगिदुदा अखोइगी स्कूल कॉलेज तंबे मास्टर लोइरबीनी खंगदे ग्रेजुएशन लोइरबीनी खंगदे इंग्लिश फजना पाबा इबा हाइरबी मखोइसु सरुक याहनबा मखोइगा पुनसिलगा टीम अमा सेमबा हाइरिबा टीम असिना अखोइगी नुंसिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी पुनसिगी हिरम खुदिंगमक असे मसिगी सिबु मसिगी हिरम से मचा ताना सेमदोकपा प्रेजेंट तौनबगीदमक्ता प्रेजेंटेशन सेमदोकपा नोटबुक तनी खंगदे डिजिटल की हिरमदा हाइसिंगबा लेरगना अखोइगी पीपीटी फाइल सेमबनी खंगदे अमम तौरगा मसिगी ड्राफ्ट अमा तौथोकपा इसा फजरन नैदा थोकपा अखोइ चुमनगी नुंसिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अचंबा वारीगी मौंगदु नत्तबा नुंसिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मागे अहानबा पुमनमपु कोनसिनबे याबा महाकना ताइबंगपान असिदा लाकपदगी लौखरगा अखोइगी अरोइबा मिकु फावबा हिंगलंबगी पुंसी वारी सिगी अखोइगी तेंतकपा करी अमा लेसन अमा सेमबा चैप्टर अमा सेमबा सुमाइन तौदुना नुंसिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महाकना कारोबार की पुंसी सिंग युमबान कैबान बगी पुंसीदा महाकी थौदांग सिंग महाकी रोल सिंग महाक कारोबार की हिरमदा अहिंगी हिरमदा नुंथिल की हिरमदा मरुक मपांग सिंग की हिरमदा लैंगाक सासोन की हिरमदा तोंगान तोंगानबा अखोइ मटेरियल से यामना मरांग काइना लैखरेबा ngasi phawbada nungsiba rasul sallallahu alaihi wasallam ki punsi wari da ikhiba larik asumaina kana ama phawbagi larik masing yamna ikhiba leitar heba sai khoi khudimona khangnari bani aduna thibasu laira bani hojiki matam asidadi aduna nupi obisingna khoi gi timma ma sem laga olamai kiram singa tanaraga makhoi dagi kanaba lawraga training course ama tawthok pa hana numit humni ni khangde manga ni ni khangde hapta ama ni khangde numit humni ki course ama tawthok pa siratun nabi asida नुंसिबा रसूल की पुंसी की हिरम खुदिंग काचिन कोया थुंगना खंगदोकनबा मागी हिरम सिंगदो लोइनमक खंगबा ngamdragasu करम करम बा एरिया सिंग अखोइना टच तौबा याय खंगबा याय हेबसिगी नॉलेज अमा लैबा अदुगी मतुंगदा नुमित हुमनी नत्रगा मंगानी की हप्ता अमागी ट्रेनिंग कोर्स से लोइर मतुंगदा थामुक चंगना मुका रिसर्च तौबा इसाना फजना ngangnabagidamक्ता फजना खंगनबगीदमक्ता फजना मयामदा हाइदोकनबगीदमक्ता मयामदा भाप ताहनबगीदमक्ता हारिबा थबक सिंग असे नुपी ओबिसिंगसु तौबा अदुगा नुपा ओइबा कांगबुनसु युथ की टीम अमा सेमबा खुन खुन खुदिंगी हारिबा टीम मदुना नुंसिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री असे मसिगी सिगी ट्रेनिंग कोर्स अमा तौबा ओलमाई किराम सिंग तानरगा खन्नरगा अखोइगी मरु ओइना तौदबा यादे हाइना खल्लगा यामना इंटरेस्ट लैना हारिबा थबक असे हौदोकपा अदुगी मतुंगदा मखोइसु हारिबा नुपा ओइबसिंगनसु करी तौरनी ट्रेनिंग से लोइरा मतुंगदा रिसर्च अमुक फजना तौबा ओलमाई किराम सिंगा तानरगा मतिक चाबा ओलमाई किराम सिंगा ताना लोइनरगा ट्रेनिंग से नुंसिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुंसी वरी से खंगदोकनबा होनबा हारिबा खंगदोकपा ट्रेनिंग की थबक असे लोइरबा मतुंगदा अखोइना मुक्का थबक तौबा हौरनी अइगोंदा करिगुंबा नुंसिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मी अमममना अममम पाइगदबनी हाइबदि कनागुंबा अमना अखोइगी नुंसिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुंसी महाकना जंगी लान की लंपाकता लान की हिरमदा करमाइन रिलम हाइबसिदा अमना पीएचडी तौथोकपगी चांगदा रिसर्च तौथोकपा सुमाइन तौदर नुंसिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कारोबार नुंसिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समाज की पुंसी सुमाइन टॉपिक अममम पाइरगा टॉपिक अममम सिदा अखोइ स्पेशलाइजेशन तौथोकपा अदोगी मतुंग सिदा अखोइना नुंसिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुंसी वरी असे मफम खुदिंगमक्ता प्रचार तौनबा होतनबा आइगी खुल लैकाइदा लैरिबा स्कूल सिंग सिदा चंगलगा हप्ता अमदा नोंगमा पेरेट अमा पुंग अमा पुंखाइ मगी मतम लौनबा इंशाअल्लाह लोइनमक अयाबा पिरकनी लोइनमक मुसलमान गाक्तनी लोइनमक खंगबा पावलिबा गाक्तनी फजना वरी सारबदी पैसा नुंसागी दरकार लैबा चंगदबा रेकपा तारगसु इंशाअल्लाह मुसलमान कथोकपा पांबा कया अमा लै मखोइना दुमक मतेंग पांगकनी अखोइ थबक खक्ता थमोइ सेंगना हौदोकपा मतिन नाइसेबा सुमाइन तौदुना अखोइगी स्कूल सिंग चंगा हाइबा दुगा स्कूल सिंग सिदा अखोइना यामना मतम अतेंबा मतम की मनुंगदा नुंसिबा रसूल की पुंसी असिबु खंगहन्नबगी
presentation sing se sem laga file sing se ga loina na mafam sing de chat laga aikoina awareness program sing se tawba sumain tawduna khul laikai sing da hallaman sing punsil laga mafam amada punsil laga dukan mang da boiro amada boiro nungsiba rasul sallallahu alaihi wasallam ke wari se ningsing na bahot na ba kanagumba misak ama hauji khudam ona harama kanda nupi sing na tawba ya base khoi ki khul laikai dei kanagumba nupi ma mayum pan ga dore mayum pan ga da bor di tha ba wat ngai tha ni wat ngai sida magi manak ta chang laga kaurak pa nai na ba hauji ti khoi na thabak se haudok la matung da thabak se kam kana ban hai base khangla matung da dik mayam na kaurak ka ne ba adu hauji ti kaurak ti hai na khoi na lem thok na lai be ya de mafam du da chat laga sing lai tri mafam sida sing pura ga chai bagi darkar ni hauji lai basi aduna mayum pan ga da mahak ki manak ta hauji ki sem khriba tim sing asina chat laga una ba nungsina duga mahak ngon da takpi ba khoi gi islam da nupi gi thak se karino mahak mayum pala matung da mahak ki thaudang se karino nungsiba rasul sallallahu alaihi wasallam gi athoi bi ima sing na punsi karamaina lelammi sahabai kiram sing na gi athoi bi nupi sing aduna karamaina punsi lelammi magi nupa sing aduna karobar tawba chat khibada karamaina punsi lelammi jihad ki da maktab tanpham lak pasing da karamaina thaudang lorammi sumain tawduna hiram khudimak se mangonda takpiba tambiba mapuroi bagi hak sing magi masagi hak sing sumain tambiba nupa oi basing na so kana guma misakama nupi thigeda ba leiba taragadi mahak ngonda nupi amada karamba hak sing pangthokani amadi nupa magi aseng ba thaudang karino nungsiba rasul sallallahu alaihi wasallam na mapuroi ba amoina karamba thaudang se lawrom me habesa ikoina takba sumain tawduna karigumba ikoina knowledge tu leiba taragadi khul laikai side ani problem ama lak matam da angang tabu lang laga leira masung haktang fazil laga makhoi da nungsiba rasul gi punsi se haijelamba mafam duga chana chuna ba hiram da dumak taksil lamba do hari ba thabak se inshallah ikona tha amak tang tha ani dang pangthok pa matam da gi sub soimak soidana awon ba ma lakane habisi allah rabbul izzat ta tha jabaga loina ikoi achau ba asa ma lai aduna nungsirba isil nausing hariba sumaina thabak se pangtho matung da ahan bada tha hariba thabak se karigumba ikoina ngasi dagi hawdok pa taragadi inshallah tha ahum mari phawbadadi ikoi all manipur sida adugumlaba nungsiba rasul sallallahu alaihi wasallam bu masak khangning ba khangbagi nungsibagi mahaw ma sunnat ki phajaba mangala ma sub soimak soidana urakane hariba ikoi gi nungsiba rasul sallallahu alaihi wasallam aikoi gi isa ima ipa mari mata pumnamak tagi hena tha kwang na thamoi da nungsi pham thokpa nungsi na thampham thokpa athoi ba misak ado mahak na aikoi gi thamoi da wang na leirak laba matung dagi di aikoi na dunia gi damakta natragan akhir ki damakta thabak ama tawma tam da aikoi laikha taning laroi han thana leining laroi adaga chop na leining laroi sigi ithil sima lak ane ba sigi sil loira matung da aikoi na mokka halal gi haram gi punsirul gi ba hiram masail sing sigi so mokka prachar ma tawba tangai phadaba ma lakani hariba singa to mathang manau na adum aikoi na chat thaba yai do aikoi na bahap ta gadap se khang bai basing asi aikoi gi mioi kaya mana ulamai kiram sing da badnam tawi ko ulamai kiram sing na takpi ba watli takpi de haibi de chumna haide ma hoina ka do ba watli na masi aikoi na nakalla ma khakta da yeng bana karimata ka na roi masi gi chayat na basi aikoi dum mapanda sigi wakhalon siga dum chat khraga di aikoi kaidonung da mai pak pangam loi aikoi na khang ulamai kiram sing di mana tamlu base khajik to ore basum yam da hairi tak i na ma son ba to isu tambiri ni ka to isu son biri adagi wuzu gi masail to isu takpi tambi dana tawri ba masi yamabasu yamdrabasu khara to erabasu pangthok lieba adu samaj asina ngasi mamli basi karigino bahot ki matam lakpada oiro amagi thabak ki job ki matang lakpada oiro hiram khudi makta so thari basi karigino awam singse khangdaba knowledge si khogi pum chai raga ne lai debas akhang ba kharna paisin ba khangba aduga atai sing khangdrabani na khanghandri basina karigino aikhogi mana kana ba loba yaroi daba huran ba yaroi daba aikhogi corruption tawba yaroi daba adugi damakta ne ba mayam khanghanadri basi aduna alim ulama sing nasu doctor engineer sing nasu professor sing nasu kanago mi ma llb tamloga lakpa taragadi mahak ki khullai kai sida mahak na alim ulama sing na bayan tawriba sumaina mahak nasu haigi dabne ba aibidi sugum ba police ka mari ne ba hiram sing da sugum ba law sing silai sugum ba ek sing silai sarkar gi mai kai dagi sumaina lakma tam da ikhoina sumaina tawba yai lambi lam khang da sumaina police na khoi da thalak pa taragadi na khoi sigi wafam sing ji haiba tai nangi na rakta che surabadi ki pham thokte sumaina hiram kaya se loina ma khoi da takpi ba yai doctor am loirak tholak labadi doctor dur mayam sida si cha ba ya da mayam sida halaman ana son ana mayam lai nari ba sing se ma khoi sing sida awareness program kaya ma tawbi ba yai ba du am hob tawde tawdir ba sigi tawdir ba sina maram oiraga ikhoina kariyena khalle makhoina tamdir ba se supna tangi paisa khak ki da makta tamlu bani karigum kana gum isaka mana mahai tamlaba paisa ki da makta tamlaba dunia ki da makta tamlaba di magi mahi aduna allah ki manakta karimata kana ba yaroi dunia da ma ngak tangi namthak ki oiba nungai ba phangki ba yai adubo reality da thamoi gi shanti su phangloi aduga hayang allah gi manakta su karimata leiram loi
aduna aikoida knowledge ki weak oi base yamna aikoi gi akhang basing asigi maikai dagi ason ba sigi maram dagi oi halibani aduna masi alim ulama khakta nate alim ulama sing na su hiram khudi makta namaz khak tam bi gedam nate roza khak tam bi gedam nate haj khak tam bi gedam nate imung manung gi lariba samaj ki election gi matang lakpa matam asida bahut ki matang lakpa matam asida prajamyam asida kari kari khanghan gani sarkar gi maikai dagi karam karam ba hak sing lai kari kari aikoi gi dai tanu haibase mai ek chumna sengna khanghan gadabane ba aduna ona taina sum chatlaba pukki lamda sum khongda raga lairabina ngasi mioi kayamna haire alim ulama singna politics ta khongda kiba khoigi vote ta election gi hiram sita khongda kiba alim ulama sing samukka phana haina bidre sigi maram su lai chumba su lai ba kari no hai matamda politics ta chang ba haire basi ai vote le panatra gadi politics ta chang ba haire basi gi pandam si kari no khoigi MLA amagi candidate amagi worker oirba magi wahan thoksi kari no mana worker or khundugi laikai dugi mahusillaga mana mayam dugi mahusillaga chelubado chonglubado madugi mahisi kari oina porakani lainga ki maikai dagi khundugi praja dugi oiba khudong chaba lak matamda right sing lak matamda khogi pocha yen batabu oiro chakthung bidung batu oiro sumbasi lak pada mayam sida haidokpa khanghanba habidi sumba ma laire sumba ma lage sumba sigi damakta neba adu hojik oiriba worker sing kaino masa ki kana nabagi damakta dagi magi cheliba midugi minai oina bagi damakta sumba pandam sigi damakta chena kiba aduna kari yorakle mamai thangda ma se huran ba paisa chaba paisa yen ba haram tauba marubi haram chaba marubi cheng en ba du taure bo mangon da magi mele da bahot pi da basing da bahot kai cheng pibi dire khotre dagi paisa yen ba halal ni haire ya quran paira go sakhan ba chatle sipun musikarai dagi lagi khoida aseng ba thabak ki pandama do masa khangdaba amadi maruina akiba lerakta ba allah amadi rasul gi allah gi akiba rasul gi nungsiba ikoi gi thamoi dagi lap thorakba adura pumna asigi mahoina taubangam liba sikari gino phatta ba mising na tawning ba taubangam liba sikari gino police na oiro MLA na oiro worker MLA gi hoi sing na oiro tawning ba khongbangam liba sikari gino khong ba tari bai khoi sin knowledge week yam oye ba khangde bai khoi si kana gu mi mana sarkar gi aingon da free da phangda poto tu aingon da gi ai gi ming da lakraba free da phangda poto kari su laitaba khara tawraga manam khar lising tara kunni khangde paisa sa aingon da gi dum lauthok haliyab sikari gino aina khangda ba gi ne ba hiram kaya ma aina case ta oya ba court ta isana chatlaga che thajin ba ya ba hiram kaya ma ikhoina khangda badagi kaidawre pithok ye ba wana aina tanjaba singdo ai gi sarkar gi mai kai dagi ai gi pot lak ko ai gi sa gi pot to laujana ba gi tamak ta aina paisa pithok ye adu kana gomba akhang ba ma yaure akhang baduna hai ba sigi mayok ta lepor na khalo matom khakta ta ba kari gi lairiba 95% mi oi sing sidi khoi gi khangde ba khangda bari na kari tawre as kan ba thau sing sing muk na roga ma ta mang na ba khona ba smaina hai na re adu simak ne ba ikoi gi hiram khudi makta islamic ki hiram da so aduga dunia gi oiba hiram da so ikoi da so thabagi maram sen knowledge wi oiba aduna nungsir ba isil naw sing khoi pangbagi matam loi khre tumduna leibagi matam loi khre ikoi mathang manau naina allah khak ki khallaga mang thaugadaba kom asigi khallaga tungda lak haugadaba sorol sing ado madugi khallaga ikoi thabak mathang manau naina paikhat pa hauminna se inshallah mafam khuding makta ikoi thamoi manaba thamoi sengba chaukhat pa pamba nungsi chanaba pamba aman su chen sukun pamba isile naw sing tasan biu khomjin biu whatsapp group sem biu nai to labagi mateng gi darkar lai ba su aduma group ta ye to birago ai description da facebook ai gi account gi link hapjarake duga messenger da message thabirago aduga dum darkar lai rabadi group ta angam ba mong da mateng pangjage inshallah knowledge ki hiram da file bu pam laba su pro khoi gi project file bu pam laba su any hiram amada topic amada direct bu pam bo raga su pdf ki saktam da dumak yawhanrak na ba tharak na ba training gi darkar lai raba su khoi gi adumak any mafam da any matam da mayam gi darkar lai da angam mateng pangjage ado khoi thabak tawdadana tumdan lai thokpudi lai roi si hojik musalman sing khoi gi pai pu sing itihas muktang yeng sine musalman sing ko maina hauki bano haibasi hojik aikoina leliba yango aikogi khulakta aikogi ichel kaya ama social media da thokna tawri ba hala bala mayam ikai ki khangdaba dagi naha pa khang kaya na aikogi nupa kaya masak matau phajak khraba lai su phajana tamadi haijaga da lem jaga da ma ngang thorak da mioi kaya matung in jaga da sing da ikoi nokre mai krem tawraga phagi jugai tawraga machin makha pai khatlaga social media sida ikoi status thangat pa khot pa ama masigi sida ikoi ki akhlak lamcha sajase pum chai raga lai khriba sai ikoi amukta uraroi sai ri aduna ikoi ahan bada
थबक मचा आइगी इज्जत सोक्थहनबा याबा थबकसिंगसे मसिदगी हिंगसी मरुओइना हारिबा थबकसिंग मिशन असिदा खोंगदागदब मिसिंगना अहानबदा सेक्शनगदबसे आई इसासे अहानबदा अल्लाह अमदि रसूलगी दमक्ता कतोकपा खुल लैकाय असिगी दमक्ता वखल खनबा ngamba उम्मत असिगी फिकर तौबा ngamba नुंसी चानना लैबाक असिदा लैरिबा लैबाक असिदा लैंगाक असिना जालिम ओइबा तारगसु प्रजा म्याम मरक असिदा मखोइगी पांगल अमा ओइरगा नॉलेज की पांगल अमा पीरगा मानबा इंसाफ जस्टिस लैबा तंगदु लैताबा खुनाय अमा सेमगत के हाइबगी अचौबा वरे अमा लौगदबनी अहानबदा सुन्नत की फजबा फिजुअल सिंह सुन्नत की फजबा वंगांग संगांग पिक्चर नोनजबा नुंसीबा थोट अनौसे पौनमकसे अखोइदा हापचनगदबनी नॉलेज हापचनगदबनी अदुगा हारिबा थबकसिंग असे अखोइना मतम मफम मतम चाना पाइखतपा हौगदबनी अल्लाह की थौजालदगी आइरबा ngasi nanai tolabana mayamda haijariba sing ase ataba khudingmakna masida अखोइगी सारुक यानिंगनी मरमदी मसी आइगी वानते मसी अल्लाह अमदि रसूलगी वफमनी अखोइगी दमक्ता दरकार लैबा अखोइगी आखिरत का मरी लेना बहिरमनी अदुना अखोइ थबक हौसी थबक हौनबगी दमक्ता करी करी दरकार लैबुन हाइबदो अखोइ प्लान तौसी अखंग अहिसिंग तानसी ओलमाई किराम सिंगदगी मतेंग लौसी अदुगा तोप तोप लैरिबा मरी लेना बसिंग असिदसु लौबा याबा मतेंग लौरगा हारिबा थबक असिदि अखोइ हौनबो होनरसी इंशाअल्लाह हौरबा मतुंगदा हौजिक आइना मयामदा थमजरिबसी अखोइगी थबक हौदोकलसी हाइबा खक्तनी अदुगा थबक हौनबगी दमक्ता मी खरा टीम खरा सेम से हाइबा ngakतनी मसिगी मतुंगदा करी करी तौबा याय हाइबदुगी यामना अकुप्पा प्लान सिंग अखोइना प्रोजेक्ट सारगा थमजबा ता थौरांग तौजबा हौजरी मयामसु दुआ तौबियु अदुगा दरकार लैबा मयामदसु दुमक यहलकनी अदो अखोइ खुदिमक सारुक यामिनसी अदुगा हारिबा थबक असे मिशन असिदा अखोइ अमुक्तंग माइ पाकना संगसिन होनसी अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुंसीगी मंगाल महा की मिंगलियन की मंगाल अदो अखोइगी समाज असिदा अखोइगी सोसाइटी सिदा अमुक्तंग लैहल्लगा अखोइगी पुंसीदा करम मखलगी अवोन बलाकोन हाइबदो अखोइ खुदिमक अमुक्ते यंगमिनसी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।